Motovlog. Yo guys, anjir RX8 man, pakai knalpot Akrapovic lagi. Gue nggak tahu buat knalpot buat mobil, gue nggak tahu. Cuman di situ jelas tertulis Akrapovic. Bunyinya itu loh, kalau di RPM tinggi, ampun dah gue. Biarlah gue lama-lamain aja di belakang nih RX8, anjay. Anjir, geblek bunyinya. Oh my god, gue deketin lagi. Gila cuy. Oh my god, adem telinga gue. Sumpah ini mobil keren banget loh. Biasanya gue mainin di game, sekarang akhirnya ketemu sama nih mobil nyata. Oh my god, bunyinya subhanallah, masya Allah bunyinya. Aduh, jujur gue udah terlalu lama ninggalin permobilan gitu. Gue sekarang ngikutin permotoran, jadi gue lupa speknya si RX8 ini berapa engine-nya. Dan ini yang tipe R. My god, keren. Narik gila cuy. Oh, padat guys, padat. Damn. Oke, sekian aja vlognya dari gue karena udah macet dan gue mau buru-buru ke Padang lagi. Aduh. Oke guys, see you on my next video and stay safe di jalan, kata Den Dimas. Ya, gue Inul Motovlog, see you and bye bye guys. Let it go.